kazi ko gutegura ibisasu yihishe mu butaka muri iki gihugu. BBC yatangaje ko Magawa yapfuye yishije umuhigo wo gutegura ibisasu birenga 100 n'ibindi biturika byatewe muri Cambodia mu gihe cy'intambara ya Vietnam. Ni ibintu yari yaratojwe n'ikigo cy'ababirigi cya APOL gikorera muri Tanzania kizwiho ubunararibonye mu gutuza imbeba gutegura ibisasu. Ubuyobozi bw'iki kigo bwatangaje ko imbeba yapfuye mu mahoro ndetse ko mu minsi yayo ya nyuma yagiye icika intege ndetse ikabura ubushake bwo kurya. Iki kigo cyatangaje ko imbeba kandi ngo ifite ubushobozi bwo gutegura ibiturika mu murima ungana nk'ikibuga cya tenisi mu minota 30 mu gihe umuntu ukoresha utwuma tubisaka ngo byamutwara hagati y'umunsi umwe n'iminsi 4. Magawa ngo yapimaga ikiro kimwe n'amagarama 200 ikagira uburebure bwa santimetero 70.